hajde da u današnjem videu zajedno uradimo fenomenalnu vežbicu koja će pokrenuti našu limfu. Vežbica jeste lagana, ali opet vi je prvo pogledajte, procenite vaše mogućnosti i onda probajte da je odradite nekim vašim tempom i mogućnostima. Dobro? E sad, kako se vežbica izvodi? Dakle, noge su nam onako nešto šire od širine kukova, malo se popravimo, izdužimo kičmeni stup, zabacimo lagano ramena unazad i krećemo. Dakle, udah, ruke idu ka gore, lagano se protegnemo, zatim izdah, raširimo ruke, pa onda ponovo udah, ruke ka gore i duboki izdah, probamo da idemo u položaj pretklona, a zatim probamo snažno da se vratimo ka gore i da ponovimo udah, izdah, udah, izdah dole. I probaj da nastaviš, udah, izdah, udah i izdah dole fino i odradi koliko god ti prija, a zatim kada se vratiš u centar probaj da primetiš da li ima više lakoće u telu, da li primetiš tu prosto energiju koja se pokrenula. I ako ti sve ovo prija, čekam te na mom programu za limfnu i energetsku vitalnost kroz pokret.